megalayapost.news. Halor ke jingot jingnam ki babon ki paiba barbala sakhiru halor ke jingja bosongsi ha civil hospital nongpo ribhai youth federation RBYF sengkmi ha ke jinglam president barangba ba bipol thank you lemba ki dukhat ki lalai binya kundo ya ke medical superintendent ka civil hospital nongpo dr D Bla na ke benta ban penpau halor ki mat bagaseng kala yo jing ujon ki paiba ha ke ni ke jingya kundo ya ke MS ka civil hospital nongpo ka seng kala penrem halor ke jingbom kit kli ka additional DMHO ka dr AR Marak ka blakren shai bakam don bor banyak kren kinong yalam kaseng bat kabala pelong ru kaseng bahab balik ya kendo ya KMS nagadau ke jingbam don ke district medical and health officer kembala pun power president barangba ba bipol thank you ulong bahak ke jing ya kendo ya KMS ke civil hospital nongpo kapan pau ya ke jingkemen bakala kular bansim kia ya kimat balawan ra ada kaseng bat kaseng ke sengu kia ru kembala yo lum jingtep ba ke dan ke jingle he le meng kinong tri hak te ke hospital ya kinong pang kibalai bansha semar hak te ke hospital mulong ru bakaseng kan simkia ya kan ikamat bat kamla ru ban pediang kembala ja ya kawe kelong kimi kebelah ban khai khulong hapan khana bat kani ka pausai bakam don ke jingkat kli kinong trei bat kum kinong trei ge haban sim ya ke jingkat kli habala sim ya kani ka kam balada kaseng kadang yo ya ke jing ujor nang nis kamat ka haban ujor sigi bor bahalor ha kawe ke benda lo ong ru bakaseng ka dawan ka sarkar bakum ju ru ki MLA nari boy bakide ban wengno ya ke dr AR Marak ke bade ke additional DMHO ke bade halor kanong rem bakalakam bakam don board AA bat ka tang ka staff bat kani ka pausai bak dan jengka hak te kecika ajing semar kam dan jing mentai na bentai ki pajba bakamla menteri ya kakam kembala bensyat dak sarkar syusyut nalor baulong bakaseng kanang bud dia ni jing dona hak ni kecika ajing semar ba hakawi ke benta kala dawaru na sarkar ban pleno ya ka MCH hospital ha umran parila khnang bakan pensting ya kani ka civil hospital namar ya kilong kmi ba armet bagi khna la ban sumarno hak te kecika ajing semar jing jor sibun hak bari bak ni hospital nadu ka ill behavior jong di staff hadu ka pemsuma dan rai bangin susim bangin cupriang baik bangin cu ai terbot kan daun ni kan lo cingwan mi bani ekran kalong breed yang ni iseng ramba dan rai license haswa bangin wan ning lapa ya kesatel nanong ko bakinya kendu ya MS bak DMHO batum cuman pe staff baru license ke cingwan Andre hadir kecingwan license ru jokin di circle jungi dan ni lapor nombor ni keju ika jingsyam ni dah suyo so man kan ni berada kecing hap kulung bantuan kram makor apa sekali sebab kita penolong intip dan keluar itu ini ba nyimpat depor na bantha telah ilami nang ni lapor civil hospital bandalai admit sapo dekani hospital bernampo unjuk hangta pat la kasuk ya tulung teralong kumbang basin cikli aku universitas. Teka isi benong sudah mengasim bang begini habis dunia tendu, berinspek dan menekran bu ia kita tumpang ke hospital. Kajingnya keren kejui ni siapa di MS di Dr. Bla kalong ke ke ba sutunat. Andre ke ba ikumpau na kalian jungi kalong hakapidi bak doktor yang mentah kibiang apa universitas. Andre hakapidi ladang isipat itu overall jingkan jungi iyong ba inatip ya kata ke ill behavior jungkat tu kan di staff kemarin. Andre kadang kejingnya keren Andre kan dah kenal ya no nama kita nang di staff ladang di staff kemarin kita casual labor kan orang ni buat boy kilo kamhe penban ye ki doktor ki hamlong he penban ye ki MS but don't ki casual labor ki hamlong he ban ye ki doktor ki bapai ni staff dah kali punya ke reason lese ki kiar ban ong hande hangno nung istu ba kadau kali berkiri political appointees la thum da kaliang jongnor lese do minister lese da ki MLA bilang kabor kilabu hangni ki casual labor nanti ki master ni kita ki boy Andre kini pat kilong kim tip ya kaburang ban respect ya kita doktor di balor. Te ngibu ya kajing maham ya kum kita ki staff ki betre aku ni balaraja saya sen nang yo kajing ujo. Hakabili pat ill behavior jong kini ki staff aku bidi begitu kinong pa. Nama ni ki boy kita apli kajing tuna ya mata wala dangi tip bakari boy district kita ka electricity kabalai ke state mungkin tu banyak 20% and ini memang bagi lanang lasat macam ban compete pat jadi wewe jangan start ke belum pak saya di district minang duna ke putih putih kalau kata minang duna kayu pakot tinggi dan kejing duna bat hak jingduk ni expect ni tang ke wewe ibu bangi dan ke civil hospital barang kejing semua dia pajak barang boduk apa ke district
ngi jinjura ki bukraw hapo ki PHC ngi jinjura bukraw hapo ki CHC hani wala kataru ni bu tang ko ke expectation pa ka civil hospital kabri tang ko we pa district kana ke tik sekri ke mabia ande apa ngi kran ni gemas ngi ba kibiang kata ka manpower kibiang hapo kan hospital hani wala kataru ba ka pelong baling ni dang yo complain kalong ki ko we ka miss dale ke ill behavior chungkin staff ki bare tinggi layak keren bagi doktor ila pensai ni atau biri kini bagi yang penginsa khot no ya kawi ka workshop banai kata ka awareness lani ke program bandika ya ka kuno kin ya tungku bat kita patient di bawah admit apa hospital di staff di baru ka baa kai ke bagi susi ang ni swa bagi ni kendu ya yemas nilali kendu ya DMHO ande DMHO i don kamno ngir ni kambu appointment dengan wang rasuan kensan dasi te indon di DMHO tapi ni badan additional DMHO nilai ele banyakran banyak selok beriru banyakran kabalungo kalong ba ka te ka additional DMHO kabali doktor dia marak irama drum doktor Anju ni marak ni sama kenal te indon jingtip ieu kan deh apa ngas ni mungkin orang ni sekali apa tidak kat additional DMHO in absence of DMHO kalau kindiak kediban ai ka respon sangi ada yang pembanding ni ba ngadi tang ka staff ngam dan jinti iru hakabidi bat kani ka hospital nilabu ingli ngopet madam hagi CHC PHC lese kidun KMU hapo civil hospital kidun kita KMS telada ka head of district, the second head of district of ka family welfare, medical family welfare, kamu pidon ka responsible. Yung hangli yang akibu utang ka staff, ka subu ka designation kata ka di additional DMHO, Henry ngamdon kano responsible. Telada kalong ta ni dawa na ka sokar ka di benweng mardor ya kani ka beri na po ka district ka jungi. Lada kamdon kano ka cikli kan layu ka jusong ka siyo tulop ketulok ko bahe kung kata additional DMHO hindi ka di ba nino na ka district jungi tengi dawa baro isangut kemeli bagi badan hakaruling government kinsin kicing kya kinwen nomor ya gani ke doktor Anju na po hospital danega district jungi tengi buru kicing kepat di pajbang kibuan tiapang ni pensuan pensoy pensuan komplain kalau kiki lese ngirungi bandon siapa hostal nak kapor ngim ratib ha Henry ka doktor kala kensai MS kala kensai ba ngira buru ya kita grievances kata ka senduk ka box grievances box ba kini ki patient kibotnya pang ni kinto kai ka jingye kai ka jingjar ba kai ka jimbha bakiyo I hapo kani hostal ka jingkepat lemba kala pakai kubur saki baro ginung wan tia pang hani hostal habak kedan kum kita ke facilities pintok bat pintak hakate ke grievances box nala pisam kana no kajinge kana makani kajinge kanam kut tang hakti doktor andi na kalyang jungi ke sengru nginwan bin nakapor sakapor benwat jintip ya kini kajinge ngin sapan pule ya kita kiski baro bat ngin sapai ya ke jinge in reality nakafat andi bicuan kundu ini health kisin na po office ban complain ya no inoru giman nang ni sakmat ni namla biang su andi kay ka bangin lang pediang kalong bay ya kita kiski ba kinumpang kita pang ni star ito ita grievances ke jinge ke jugi bat ngir ni pule lang bat doktor bat kay ka action ke bangin kalong pat halor kata untuk suara ke jingkra jungi ba mata ya khamtam ya CM run buram jungi sa produk sangma ba ka building ngiladep hapo ka snong umran parila ka bakilabu kawe ka bansnag ka hospital hapo ka district boy ka banlong kum kate ka Ganesh Das hospital ka ban hapo Laumali balaraja ba ka government kan plino namar kaladep nalok sudong kaladep ka building kaladep nalok sudong kalabiang lu ketika jaka hante hapo umran balaraja ba ka plino kamut ka jingkya ka mat kini ki hospital jungi na po riboy nadu ki PHC nadu ki CHC bat kamta hapo civil staff kamut kan long basting namar ka pediatric bat ka gynecology kindra no hakate hospital bat hangni kan long pe kumba sumar ka civil staff hapo selong bat ya kani ni lemba kala patai kubur ni ai ni pan ke cingkepat naga government bahkan le no mardor para ka juga pon na kalian jungi ngin ai lu ka cingko sai
Minister Badan Burom Jungi jong ka Health Department bat unjuk kopi in sapha bat sai CM ban le ban plino kat ban nak keluar ya ketika hospital kemudian apa umran yang pernah Meghalaya Post.news